Infertility is a health problem. It is affecting not only the older couples but the younger couples as well. So, if you are one of the couples fighting against infertility, recurrent miscarriages, or multiple IVF failures, then get a second opinion with us in Shillong Children Hospital, Boxay. So, come and share your problem with us. Explore the newer fertility options coming up in the field of infertility. We are here to help you out. Thank you. Menteri Ketenat jengok kai pertai ke jela ba polengdo uberi runong ai ketian jeng sarkar jela haga kendai terik jeliau arajar arpusan ulong babaro kibedan keti haga ban pun thok bria bat pun bot na me jela megalaya ken sa pengat ke kendon an uba polengdo ulong bahaga bedai bakne ke jingja keladan ke jing bishar hi jinglat patai kubor ke jing kawang keti kabala mat pangdi katuk ani ke news channel ka sarkar jela leng ba ketenat pulet kala ban register ke ejahar bat an sayat cekamat ke lenti jongkaan ban penti kena begini kijing pentok bria ke megalaya ken chapan stom kat kum ki kendon an ulong ru bagur kompathai kubor jong national media ke deki ke wak sarkar jela kala khmi bha namar ba ilale ka kam bishar leng ba ka kompathai kubor jengki ha kini stayotam bagi bahayang basam jeng ni gilong gieng ru ke kenthok persya ya ke megalaya bakladon ru ke jingja bakladon ke jing pensyet bagi dai ban le keput kelai kinong song ki bana ke jela megalaya uba poleng do ulong ru babaro ke jaka jengok ka ya ke jela ke diki basingan bagi jingja jong ke jing sya peniap Raja Raghuvanshi ke jingja ke belaja ha kesien ke bening kong ke than sora nrila daki breo ki wan ke jela da ke jing temu ban peniap ya no reno kumno ante lakam ya kata bagi ni si jeruk gidai ki bedang syudap bani thok sungkurim bat kilawan ha ke jing wan kai honeymoon shania bat kumno nbot dia ni kelet kawan jongki haba kila kentat ru ban chime ke jing syakri na ki guide uba poleng do ulai kublai ya ketenat pulet gejela bat ikipat ba ka megalaya namar kila snow kumbalat na ke jingkia ke jingmut superkhat hadin bagi pulet kilala ban lap ya kedau jong ne ke jingja bat ke jing sya peniap Raja Raghuvanshi bat kani ke jingja ka pau syai kedar ba kedai ke jing ye pedeng jeki laingot ne ka love triangle ulai kublai ka special investigation team ka mountaineering association ka rock climbing association kinong shnong ka sora kilat pathai kubor bawa dapdeng jong ke jing e jong jinglong jingman jong jaka ke balong riat ba ke jinglong kesun beneng talak ban lap ekamet yap jong ni ulanot ba da pedeng jing sya kan tho jor jong ketenat pulit gejela megalaya ndrei haki news ni ka special investigation team kalala ban lap ke jing sya baro halor ke jing sya penyap Raja Raghuvanshi Toh polis budi paralok na lat pathai kubor di don hani nak benda ka jong sarkar bat kunju join lang ni da SP jong district public vex aim kalong ka sngi ka ba ai ka relief yang ngi kum ka sarkar hadin ba ka state investigation team kalala ban crack ya kini ka case ke bedai bat ke jing ja bat ke jing klatno jong unu wei u toris uba keteng u Raja Raghuvanshi balawan bat ka tengah jong u te ki kadai ke jing kembanglakan tu arsni bagi don ke confidence ke jing la jong ke state police te ke jing la ke jong ki kalong aki bebun ki benta ke beningkong ban lap ya kabet jong uniu ba laja uniu raja ya ba ke family jong ki la kena ba ni feel namar ngim semlam andai lalap ya kabet jong u da ka jing rap lang jong ki ngong song snong ka jing don lang jong ki ni ki association jongki mountaineers nangta the state disaster response force national disaster response force ke dorbas nang sora West Jaintia Hills Mountaineering Club ke district administration bat ki perlok naga media tiga jing la ke jongi ban krak ya ke case ke pen i ya ke jing tibet ya ke professionalism jong ke state police ke baar ke la donru hakini kindiat nadu pastang ke case ke media trial ke bemut ba
ke khamtam i katuk ani ki channel jong ka national media ki balapan but nam bat penbut keteng penjak buram ya kini ka jela ka jongi bat ban penshet ru iki pat ba kin le persya pat ketak ti ya kinong Meghalaya den rai da kini ka jingla ban krak jongi ya ka case ka attention menta kalong ba tapai sakini pagade ka case jong ka contract killing la IY man peniap yau niu brio but main accused hangi kanika sonam kalalet daladi ban surrender ban IT no eladi Nanganj police station Gazipur district UP haka khandai tarik mentau banai June de kat kum ki interrogation ya borok kini ki belasah kem ka ni ka sonam kadong kaba mar directly kalong involved maka hakajing penyap yo new tengah jongka bat ba kadon ke constant contact ke contact barabor bat kini ki bala syakius borok de ka nakaliang jongka police department kalau jongka ni kajing penbut nam bat jing pentok brea ka jela ka jongi ila file limbak police department yaki FIR but kumjuk ru ngin move legally na benda baru kini ki media houses kiba bat ki channel kiba long responsible ban penjak buram bat ban ong ban kenok ba Meghalaya kalong crime prone kani ka de kijingja kapa 4 judan kawairu kesien bagi tourist kinsha takti haka jela ka jongi bat haka tain seorang kaba ngitip baka tourism ka dega pliangja nak benta ketika than kumanga ong hatu kuwi gesngi kalong kwa ban perkhat ba ki brio kin jat ka pliang ka ba besaya ki de hakaji dei pat ki steps ki ba kin trainang ni syakmat ki dan ki biang ki jingkeli ba balai ki tu ki sijur ki iklam a ki guide man ki homestay but man ki tourist destination ki dan ki guide hendrai ka jing sakri jong ki kalong voluntary ki brio ki bapan ki guide ki yo kini ki arngot ki la kentaj man syem ya ka service jong ki guide but nak tak daw ngimla ban penbor akran mentan ngin yele mentaban penbah ya kini ki SOPs ki jongi standard operating procedures jongi nginang penbah su ya ki hendrai hakan ni ga case kamdei ba Meghalaya ka jak buram hendrai ke pau menda ba ke state jongi ngila pen sai sabar kalong sai kedar ba ke Meghalaya kalong ke basingan kalong parlok bat ki tourist hendrai lada ki tourist ki kelak criminal te ngin kumnungin miadai kata oh they should have just remained indoor boleh kinuan sini ngemdei tang bangi don gajing perkhat nrei ngilaya chakmat ru ban advertise nak benta bantung yakini ki tourist buddies de haka first phase intung sanphongon de bat ki babun nakini kinlong shwa haki area ka baga density jong gajing wan ki tourist khamjur kabumut kithan kumga sora Shillong Dauki Omyam kita kispo mentah jan barok ki homestay ki don ye ki CCTVs ki ini ki property pada jong ka sarkar Meghalaya kini kelak don lupa ye ki CCTV henrai ka thain sora barok kowe kare ka ba he bayar ba but kan longru ka invasion ya ka privacy jong ki brio ladangi bu CCTV aman la ka jaka songkai dan giba ong ba balai ngim penbiang pulit ladagi polis na East Khasi Hills baro ki syongdut hasora batla stem lut dak kaki kanungul utures bandang teriak banlek cakum ketara jaka ladang ibu CCTV kat sebalek kita ki couple gi balek honeymoon kin nre na kitab khmat na kin lek kumno te kini gidai ki practical realities
Henry ya ke jingpen bah ya ke tourism sector kum ke industry nginang ele nginang upscale susu ya ki niki standard operating procedures ki jongi, but there's always room for improvement gini ai pen bah Nak pun sudah tengah menteri kita di inter. ka way ka ba major house kedai ke Times of India de nang tu kidan gi YouTubers de Henry ya kini ki balong organized media houses ya ki tu shwa ki bala kum ka Times of India ka bala ai da ka definition description yang melias crime prone bakin hap pan juba haka court of law ke kita ke crime ki ba lajuja ha katain seorang ka ba lingo kalong ba kinong lek nang wan kila nang bun cucu larapi lek entah seseorang pin lap bikin nang kambun cucu diminta ka sengile bakla mi ni kubur tengi expect bak kanang footfall kanang jur cucu kanang ki